lebyi I vuhaxi bya mahungu ya SABC hi mihashela twi kusuka eStudio 12 Auckland Park eJoni. A decision has been taken to prosecute individuals implicated in the tragic deaths of mental health care users during the Life Esidimeni transfers. NPA yi ta tengisa vanhu lava khumbekaka eka mafu ya vavabyi va Life Esidimeni. Your case, sir, is remanded until the 20th of April 2025 in this court. It is for us to continue with your formal bail application. You'll be kept in custody until then. Sergeant Fanny Nkosi u ta tlhelela ecourt vhiki leri taka ku yisa emahlweni xikombelo xa yena xa bail. Riperile amukela eka mahungu ya Xitsonga eka SABC 2. Tsundzukani leswaku mahungu lawa hi tlhela hi mi haxela wona le ka channel ya mahungu ya SABC leyi tivekaka hi SABC le haye hi vuhaxi bya DTT. Huvo ya vuchuchisi leyi tivekaka hi NPA yi tiyisisile leswaku yi ta tengisa vanhu lava khumbekaka hi mafu ya vavabyi va miehleketo lava nga lova hi malembe ya 2015 hi nkarhi lowu a va susiwa endzhawini ya vuhlayiselo ya Life Esidimeni. Hi nkarhi wa kona ku tlula 100 wa vavabyi va lovile hi nkarhi lowu a va susiwa ku ya eka tindhawu tin'wana leti nga riki ta mfumo laha tin'wana ta tona ti nga riki enawini. Muvulavuleri wa NPA Kaiser Kganyago u vula leswaku lava khumbekaka va ta boheka ku langutana ni voko ra nawu. The National Prosecuting Authority confirms that following years of investigation and legal processes, a decision has been taken to prosecute individuals implicated in the tragic deaths of mental health care users during the Life Esidimeni transfers. The matter has since stood as one of the most serious human rights violations in democratic South Africa. Sergeant Fanny Nkosi wa ta tama eri exitokisini ku fikela vhiki leri taka. Leswi ta endzhaku loko khoto ya majisitarata ya Pitori yi hundzisele ntshamo wa ku yingisela xikombelo xa yena xa bail eka Musumbunuko vhiki leri taka. Magqweta ya muhehliwa ya kombele court leswaku yi pfumela leswaku Nkosi a ya khotsiwa exibedhlele hikokwalaho ka leswi a nga na mavabyi ya chukele. Xikombelo xexo xibakanyeriwe etlhelo hi khoto. Nkosi u khomiwe hi maphorisa emasunguleni ya n'hweti leyi endzhaku ka msecho emutini wakwe wa le Pitori. Hi nkarhi wa msecho ekaya ra Nkosi, maphorisa va kume swibalesa swa nkombo, maqulu ya swibalesa swa mfumo na ntsevu wa tidokete. Nkosi u khomiwe endzhaku ko khumbeka hi vumbhoni eka khomixini ya madlanga. Sweswi Nkosi u hehliwa hi milandzu leyi katsaka makhomelo yo biha ya swibalesa ni maqulu ni ku hlayisa tidokete ekaya rakwe ni hambi leswi a nga yimisiwa entirhweni. Nkosi u tlhela a ehleketeleriwa ku va muhlanganisi wa swigevenga ni swirhonkulu swa maphorisa. I'm not going to make an order that he be kept in the hospital wing. They will make sure that he is taken care of, that he is safe, and I cannot find any reason, any substantial reason why I must say that he has to stay in the hospital wing. He will stay in the general population. They will ensure his safety, like they have to ensure the safety of each and every detainee in their custody. I am not going to micromanage the prison and say somebody must go here or somebody must go there. They will assess the need, they will assess the possibility, and they will make their own decision. Right, your case, sir, is remanded until the 20th of April 2025 in this court. It is for us to continue with your formal bail application. You'll be kept in custody until then. Matipandile Sotheni lo a hehliwaka hi ku dlaya mbhoni ya le ka khomixini ya madlanga wa ta tshama ekhotsweni ku fikela wa vuntlhanu vhiki leri taka loko a ta yisa emahlweni xikombelo xa yena xa bail. Sotheni a ri ekhoto ya Brakpan namuntlha laha a hehliwaka hi ku dlaya khale ka phorisa ra masipalankulu wa Ekurhuleni Marius van der Merwe. Van der Merwe u baleseriwe a lova ekaya rakwe ra le Brakpan hi N'wendzamhala N'wanxemu.
vachuchisi va ri matiphandile Sotheni u luke manu na van'wana vanhu ku dlaya Marius van der Merwe. Va ri Sotheni a nga n'wi tivi van der Merwe loyi a tivaka tanihi Mboni D eka khomixini ya Madlanga hi nkarhi lowu a nga n'wi balesa hi wona. Sweswi Sotheni u na xipano xintshwa xa Magqwetha. Loko a ekhoto ro hetelela u kanetile ku hi yena a nga thola Eric Breyer ku va muyimeri wakwe. On the previous occasion, there was also an altercation where client indicated that he had not instructed him, but be that as it may, he's on record. We do have communication that he requests to be excused. I've handed up to court a power of attorney that confirms that the intention of the accused before court is to have a different legal representative. On that premise, Your Worship, I will ask the court to accept his withdrawal in absentia. Nkarhi lowu nga hundza loko a ekhoto u kanetile ku yena a nga dlaya van der Merwe. Vachuchisi va tshemba leswaku Sotheni a ri kona endzeni ka movha hi siku leri ku nga dlayiwa van der Merwe. Va tlhela va ku va ta nyika Magqwetha yakwe matsalwa hinkwawo. The state will make available the statement that the accused made to the police and something else. And the charge sheet, yes, and also the copy of the charge sheet to the defense. Sotheni u tlhela a hehliwa hi ku kumeka na xibamu na maqulo leswi nga riki enawini. Vachuchisi va tlhela va ku u tirhise xibalesa xa muxaka wa AK47 ku dlaya. Nandzu wu yise ekhoto ya xifundzatsongo laha ntshamo wa xikombelo xa bail wu nga ta twiwa kona. Mufundhisi wa le Limpopo lo a hehliwaka hi ku xanisa tindzumulo timbirhi hi swa masangu u languteriwa ku tlhelela ekhoto nakambe hi Ravuntlhanu ku ya endla xikombelo xa bail. Mufundhisi a ri ekhoto ya Seniwa Barwana namuntlha kasi nakambe wa ha ri na nandzu wun'wana wa ku pfinya n'wana wa 11 wa malembe lowu nga si fikaka emakumu ekhoto ya Schiho. Muhehliwa wa mufundhisi a ri ekhoto ya majistarata ya Seniwa Barwana. Mhaka leyi hundziseriwe emahlweni hikuva ku nga ri na muchuchisi. Muhehliwa a nge boxiwi vito ku sirhelela vumunhu bya vatwisiwa ku vava. Un'wana wa vachuchisi na yena u endle xikombelo xo hundzisela emahlweni. The record indicates that the matter was not until today for further hearing of the application. The state is, however, not ready to proceed to debate. Same was communicated to the legal representative, Mr. Mantata, and a new date was arranged, being this Friday, the 17th of April, for further hearing. Gqwetha ra muhehliwa ri pfumelana na xikombelo xo hundzisela emahlweni. Prosecutor who dealt with the matter, he's not present before your good self, so due to some health problem. And further than that, Your Worship, I noticed that Friday is not that prejudicing my client, as the reason given is in order, Your Worship. Therefore, I confirm Friday if it suits the Honorable Court, because this arrangement is between me and the state. But if the date suits the court as well, we are in order and we are ready. Majistarata u lerise leswaku muhehliwa a tama a ri ekhotsweni. Postponed to Friday the 17th of April 2026. It is postponed for further hearing on the application. The accused remains in custody. Mufundhisi u ta yisa emahlweni na xikombelo xa beyili ekhoto ya majistarata ya Schiho hi Ravumune, naswona u ta tlhelela ekhoto ya Seniwa Barwana hi siku leri landzelaka ku nga Ravuntlhanu. Mi nga fambeli kule loko hi vuya emavhengeleni vaongori va xibedhlele xa le Gqeberha eEastern Cape va tlhelela entirhweni. Hi tlhela hi amukela nakambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC2 ku tlhela hi langutisa hungu leri nga rhanga emahlweni. Huvo ya vuchuchisi leyi tivekaka hi NPA yi tiyisisile leswaku yi ta tengisa vanhu lava khumbekaka hi mafu ya vavabyi va miehleketo lava nga lova hi malembe ya 2015 hi nkarhi lowu a va susiwa endzhawini ya vuhlayiselo ya Life eSidimeni. Mhaka ya phalaphala leyi khumbaka President Cyril Ramaphosa yi tlhele vuya nakambe emahungwini laha mavandla politiki ya tlhelaka ya veka ntshikelelo ePalamende. Vandla ra ATM ri tsalile xipikara xa Palamende Thoko Didiza va kombela leswaku ku tlhela ku va na ntshamo
wun'wana wo kanela ku susiwa ka President Ramaphosa. Leswi ta endzhaku loko ku humesiwe xiviko xa IPID lexi hehlaka maphorisa ya President hi matikhomelo yo biha. The ADM's request to the Speaker is grounded in a convergence of credible, corroborated evidence which in our view meets and exceeds the constitutional threshold for the initiation of impeachment proceedings in terms of Section 89. The Speaker of the National Assembly confirms receipt of the correspondence from the African Transformation Movement. She is currently applying her mind to its contents and will be guided by the Constitution, the rules of the National Assembly, and the established parliamentary processes in arriving at any decision. Murhangeri lontshwa wa vandla ra DA Jordine Hill-Lewis u sungule ku tirha. Hill-Lewis a ri ePimville eSoweto namuntlha eka pfhumba ra ku gangisa nhlawulo wa timasipala. Hill-Lewis a helekete hi mutshami wa xitulu wa vandla Suli Msimanga ni muyimeli ku langwa wa doroba ra Joni Helen Zille. Hill-Lewis u tshembise vaaki va Soweto leswaku vandla ri Democratic Alliance ri ta swi kota ku va pfuna hi swiphiqo swa nkayivelo wa vuhlayiseki, nkayivelo wa mintirho xikan'we ni ku lulamisa swiphiqo swa mphakelo wa vukorhokeri. I would say to residents of the big three Gauteng cities that these cities are really in a tough state. They've really been deteriorated terribly the last few years. And I think residents are really hungry for change. They're hungry to see these cities begin to turn around. And it'll be a long journey to turn them around. But this is the kind of epicenter of the destructiveness that we've seen, unfortunately. It's time for something fresh. I know that people are feeling positive about the DA. I know that they are feeling like they're going to give us a chance, and I would just encourage them. Now is the moment to give us a chance. Let us demonstrate what we can do here in these Gauteng metros to really start to build successful, working, functional cities that benefit everyone, that every resident, no matter where you live, from here to Soweto to all the other way side of Tshwane and Johannesburg and Ekurhuleni, everywhere in between, that you can feel the DA difference. Vatirhi va le xibedhlele xa Dora Ngindza eGqeberha va tlhelele entirhweni endzhaku ko tereka vhiki hinkwaro hikokwalaho ko talela hi ntirho. Vatirhi a va vilerisiwa hi ku pfariwa ka tliliniki ya Motherwell leswi nga endla leswaku vavabyi hinkwavo va hundziseriwa exibedhlele xa vona lexi na xona xi nga hansi ka ntshikelelo wa nkayivelo wa vatirhi. Leswi nga tisa xintshunxo i ku tlhela ku pfuriwa nakambe ka tliliniki leyi a yi pfariwile hi swivilelo swa ku pfumaleka ka vuhlayiseki. Se ku phangwe ku ringana ka ntsevu eMotherwell Community Health Center lembe leri. Vatirhi eka senthara leyi va yimise ku tirha tanihi leswi va chavelaka vutomi bya vona. Ndzawulo vula leswaku va tirhisana na maphorisa ku tiyisa vuhlayiseki endhawini leyi. We then stepped up the interventions, the security interventions. The South African Police Services, when I engaged with he's now the Commissioner, they did reassure me that SAPS was doing patrols, but that they would also come on site. They would also do patrols at the back because the burglars were getting access to the back of the facility. As I say, the floodlights had already been put up, but that same Saturday the contractors came up and they started installing the CCTV cameras. Hambileswi na hava nga tsundzuxa swirho swa vona exibedhlele xa Dora Ngindza eGqeberha ku tlhelela entirhweni va ha koxa ku tiva leswaku xibedhlele xa Dora Ngindza xi yime kwini. The challenges, as you have indicated, that are created by the system on its own, because for many years the department has allowed the hospital, in particular Dora Ngindza, to be where it is. For example, Dora Ngindza is not categorized rather as a regional hospital or a district hospital or a teacher hospital, or even it's just a mix of everything. That is where our biggest problem is. Now workers are overworked due to the influx now of patients, and as a result that has created now a situation where many nurses and the other medical practitioners are resigning due to fatigue, due to exhaustion. So at the tano ndzawulo ya rihanyo ka xifundzankulu veri va karhi ku ringeta ku ta na switsundzuxo eka swikoxo leswi nga kona kusuka eka nhlangano wa vatirhi.
We recognize that we need to strengthen the entire system in Nelson Mandela Bay and Sarabarban. So here in Nelson Mandela Bay, as an example, we don't have a district hospital. So they're correct. The recommendations are, and we've started work on Impulweni Hospital. We now have an additional 43 beds. And Impulweni Hospital relieves the pressure both for Livingston as well as Doringenza, so that stable patients appropriate to be managed will be managed at Impulweni Hospital going forward. Matshalatshala yo ringeta ku tiyisa vuhlayiseki kusuka eka ndzawulo ya yisa emahlweni eMotherwell CAC ku simikiwe tibaklara na tikhamera ta CCTV. Vahehliwa eka lava ntlhanu lava nga khumiwa erivaleni ra OR Tambo mayelano hehliwa hi ku kumeka va ri na swidzidziharisi va nyikiwe bail ya magidi 15 wa tirhandi ha un'we. Vuyokazi Tolo na Elisa Xikwambane a va tlhelele ecourt ya le Kempton Park evuxeni bya Joni. Me judgment yo kuma ka court for Elisa Xikwambane na Toko, and then court yi va humese hi bail ya 15,000 rand hi munhu. Hi mhaka ya mali ya bail voho a vo kombisa ku va nga kota ku hakela mali leyi ringanaka 1,000, mara a ku heteleleni court ku na swilo swo tala leswi swi langutisaka yi nga si vula ku munhu i fane a humesiwa hi bail ya mali muni. Swa kutani swi leswi munhu a nga swi kumbe leswi court yi swi langutaka swi nga katsa ku va matter leyiwani yi ri mahungwini, so hi la magistrate a nga vula ku mali ya 1,000 yitsongo then a ku humesiwe 15,000 rand. Mhaka ya mali ntirho wa mina i ku va loko ni hete ku endla xikombelo xa bail ni byela va muti ku bail ya vo hi mali muni, so ku ri va ta yi kota kumbe xana va nge yi koti a ni nge swi tivi. Lexi na hi nga vulaka xoho i ku hi tiyimiserile ku va hi kombisa ku a va na nandzu, then na mfumo na wu ta va wu karhi wu ya mahlweni aka sayiti ra wona. Ka ha ri nkarhi ku va munhu a nga hleketelela sweswe, mara hi tiyimiserile ku va hi kombisa ku va hleketeleriwa a va na nandzu. Well, lava nga sala vanharhu va ta ta khoto hi hi ti 15 na hi ti 16, so hi ta endla xikombelo xa bail and then magistrate i ta vula ku wa va nyika bail kumbe xana a nga va nyiki na. Tiko ra Amerika ri tivise leswaku mavuthu ya vona ya pfale mahlaluko ya Iran na xiphemu xa lwandle eStrait of Hormuz. Ndhawu leyi laha swikepe swo tleketla oyili swa matiko ya le Middle East swi hundzaka ha kona. Leswi ta endzhaku loko minkanerisano yo herisa nyimpi exikarhi ka Amerika na Iran yi tsandzeka ku fikelela ntwanano emaheleni ya vhiki. Iran yi hehla Amerika hi ku cinca swipimelo swa minkanerisano. Minkanerisano ya mahele ya vhiki a ku ri yo sungula exikarhi ka Amerika na Iran hi mpfhuka xa ku tlula 10 ra malembe. Hambileswi ku nga vangiki na ntwanano, Trump u ri minkanerisano leyi yi fambe kahle. Hambi switetano, holobye wa matiko mambe wa Iran Abbas Araghchi u hehla mfumo wa Amerika hi ku tlanga xitumbelelani eka minkanerisano leyi a yi fanele ku herisa nyimpi leyi se nga na ntsevu wa mavhiki. Trump u angule hi ku tivisa leswaku masocha ya Amerika va ta pfala hlaluko ra Hormuz ku sivela nhundzu leyi humaka eIran kusukela namuntlha. What we notice and what we see and what I think is maybe my idea, maybe not, I don't know. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. And ultimately that'll be corrected. Nhloko ya vuthu ra le matini ra Iran, Shamran Irani, u ri mavuthu ya Iran va veke tihlo eka xiyimo lexi. Mutivi kusuka eka Quincy Institute, Trita Parsi, u ri ku pfariwa ka nhlaluko hi Amerika swi to nyanyisa xiyimo xa nyimpi leyi. I don't think Trump has any escalatory paths out of this war. If he moves forward with this blockade, it's important to recognize he's not just going to do it against Iran. If he goes after some of the ships that are holding Iranian oil, those have already been purchased by China, by India, by other countries in Asia who will suffer from this, but it's also their oil. He's not taking Iran's oil. He's taking the oil that these countries have bought from Iran.
So that would immediately put the United States on a collision course with China, with India, and other countries. Loko swa ha te tano, muako wa nhlangano wa mphalalo ku nga Red Cross eLebanon wu hlaseriwile hi miseve laha ku nga lava munhu wun'we ku tlhela ku onheka nhundzu. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 16 rand 50 cent, pound i 22 rand 19 cents, euro i 19 rand 33 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 17 cent. Minkavelo JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $4,714 hi ounce, platinum i $2,024 hi ounce, nxavo wa oil mbisi i $100.34 hi mphongolo. Ya namuntlha ya gimeta kwala, mi nga fambeli kule, Tsietsi Baloyi u yisa emahlweni ni maxelo endzhaku ka mavhengele. Valambyana khensa ku sirha nkarhi ra haperile leswi xiyimo xa maxelo xi tshamisekile hi ranga ya madyambu ya namuntlha ku langutire moya na mpfula eka tindhawu to tala ta tiko loko languta exifundzeninkulu xa le Free State kona ku languta mpfula yi nga va kona ku ya ku le xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku katsa xifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi loko ya Gauteng na kona ku ri mpfula ku katsa na xifundzeninkulu xa North West kasi loko languta xifundzeninkulu xa N'walungu na kona ku ni mpfula leyi nga ta va yi ri kona eka madyambu ya namuntlha. Leswaku siku ra mundzuku bya rona ri ta va ri tshamisekile nakona timpfula ta ha languta ku yisa emahlweni exifundzeninkulu swa Mpumalanga ku ya ku le xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku katsa na xifundzeninkulu xa Free State kasi ni le Gauteng kona ku ha langutire mpfula laha na layani leswaku vapfumbi va maxelo va yi lemisa yini hi ranga madyambu ya namuntlha ku languta mpfula ya tilo loko ta xifundzeninkulu xa North West ku ya ku le xifundzeninkulu xa Gauteng kasi loko ta xifundzeninkulu xa Free State ku katsa na xifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi na xiphemu xa xifundzeninkulu xa le Mpumalanga. Siku ra mundzuku rona ku ri tshamisekile i xiyimo lexi fanaka loko hi languta exifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku ha langutile mpfula ya tilo ku katsa xifundzeninkulu xa le Free State kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi leswaku maxelo ya swifundzeninkulu ya tshamisekile hi languta maxelo ma le henhla ni ma le hansi hi ranga xifundzeninkulu xa Gauteng ku langutela maxelo mo kufumela loko hi languta endhawini ta Pitori ku ta va ku kufumerile Joni na ta va karhi kufumerile kasi Springstone na ta va karhi kufumerile hi 13 ku ya eka 20 kasi ku languta eka xifundzeninkulu xa Limpopo xona u nga langutela maxelo mo hisa loko na ta fana mo sina Thohoyandou ndhawu ta le ka Malamulele na le Giyani na kona u nga langutela maxelo mo kufumela eka siku ra mundzuku riphala leri rona ta va ri ka 18 ku ya eka 31 kasi ku languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga xona na xona u nga langutela maxelo mo kufumela ku na ta Skukuza ku ta va karhi ku kufumela Mbombela ta va ri ka 16 ku ya eka 27 kasi ku languta exifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal kona na kona u nga langutela maxelo mo kufumela ku languta Ulundi ku ta va karhi kufumela Richards Bay na ta va karhi kufumerile loko languta Kokstad ta va ri ka 13 ku ya eka 23 languta xifundzeninkulu xa le Eastern kona na kona u nga ha langutela maxelo mo hola swinene loko languta ndhawu to fana na Vutuba ta va karhi ku horile kasi loko languta ndhawu to fana Mthatha ta va ri ka 15 ku ya eka 27 kasi ku languta exifundzeninkulu xa Western kona na kona u nga ha langutela maxelo mo hisa loko languta ndhawu to fana na George ku ta va karhi ku hisa loko Dafredal na yona ku ta va karhi ku hisa kusuka 14 ku ya eka 27 loko u languta xifundzeninkulu xa Northern Cape na kona u nga ha langutela maxelo mo hisa loko ta P10 ku ta va karhi ku hisa Kurumane na ta va karhi ku hisa Kimberley na ta va karhi hisa hi 14 ku ya eka 26 kasi ku languta xifundzeninkulu xa Free State xona a kona u nga ha langutela maxelo mo kufumela ku languta ta Bothaville ku ta va karhi ku horile loko languta ta Bloemfontein i ta va ri ka 13 ku ya eka 25 kasi ku languta xifundzeninkulu xa North xona u nga ha langutela maxelo mo kufumela ku languta ta fana na Potchefstroom ku ta va karhi ku kufumela Rustenburg na ta va karhi ku kufumela kasi languta Mahikeng yona i ta va ka 15 ku ya ka 26 kasi languta ta fana na Tosca na kona ku ta va karhi ku kufumerile eka siku ra mundzuku kona lawa ku ri maxelo a hi mikhomelo wona hi raperile.